Matapki he awhia e tau toa tau loto tonga. Tapa mo e ne awhio hau o Tonga tupa wono ka mai tahini kuini nana spau. Tapa mo e Tampinis kaoni tupa o toa kalala ka mai Princess kaoni snatakala tuku aho. Kore ke u hufangati he Tongatapu. Kata ke u whahoko atu ai kawenga mau inga ai hoatani. Ai ako no whakakato atu ai Fakataha maheni ai Howick mi star kapneti pa mo e kau Kautaha ngai Kautaha mitia pa kau tanak Fakamatala New Sea koe kawenga koe au ni ana stufat beta asnita matunga ia I he update whika aki pa matunga kia e tau maanga lolo pea tone ospea tau hokat leva ki he ngahi news makehe pea pehe foki ki he Fakamatala o e patseti koen ko tari I he wharea rea pea toki ot leva ho mo ngahi whanga maarie ke o maha mo ngahi whehui o si hono tuka whanga maarie ke Howick mi star ke o atu e nau ngahi Fakamatala me na upot ngā ue takta koe tunga ko kia koe tau maanga lolo o kei lan matape o mātou ngaini I he lahi o ngahi waka ko os whapapau I mai aia koe aho wanima koe ni o sune os whapapau ki e waka heni pe foki he aho ulwaki o siulai ko whapapau waka ki aho wha siulai mo aho waono siulai aho tahanima siulai pe mo aho taha wha aho taha fitu ka taki o akosi kone anga tukoni ki he toenga koe o ngai mahina o ku iai u waka palani ka tike ki whapapau ki aho wawhito siulai aho tolo Septemba aho wha Septemba pehe foki ki aho fulu koe o akosi aho nima Septemba aho taha whito Septemba o whaiat ki o katopa Novemba pa mo Disemba lotonga iai u waka palani ke tuuta mai ka tike whapapau ka koe uwaka koe ko os whapapau I ke tūta mai ki tonga ni uwaka lolo ki he mahina siulai pefoki ki he kamataanga o ako sie au tawhitu koe tunga ko ki ai e tau stoka o ku whawhi marie pe koe tunga ko ki ai koe mau inga lolo mo os mea pe ku o maulunga hene tuko hene taimini koe whakatau koe ni me he refinery pe ko Singapore o ku spot price ka ko kamata ke mahinu mai o ku stabilize ai price ko ia whamamalahi pe o ku kamata ke ia ne holo ka teke ki whailonga ia I he tau area ke ia o mai ki a tau tolu ai holo ko ia ai koe anga koe tu koe ni ai whia mao koe ni lolo ke stay polo pe ke lahi pe au no ngawe ake lolo ai kui he lan mata pe koe hangat koe ki he kahau mahina pe foko wha mo oni are pau koe ni wha Amerika pe mo Iran kau kei pepenges koe uhi koe ngahi ngawe koe ni ukei hoko atu pe ai pomu ai whanua koe ni ko Israel Israeli pau kei tu pepenges ka koe hangu I kau tau kei Faiongoongo pe ki a ngahi ririu I he uare whatu pore anga ko ia e kei hokat peo no update atu whakawike pau mau siofi whaka aho pe tuunga ko ki ai ngahi whamata koe ni ka koe no tau kei lan mata pe ka hokat ki he whamatana hoko aia koe patsete pureanga na e tari e wharea rea I wikosi pea ku whae ngau e ofisi e kalake pa pehefoki ki e wharepaanga pa moe ofisi e AGO ke whamapo opo e lau koe ni ke whahu atu ka nga mai ni whahu ki e tamatui ke whamon hua whai ka hoko e lau I ngai aho ko ku ki muini o mahina ni kai kamata patset for all I he tutun ko ni lau me au waki o siulai
Koe whamanata at pētō ko ngā lalahi atu ai tau patseti ki he tau whapanga whaou, wā whe wāno ke wafitu. Tau patseti ki he whamau inga whalukfua, ki he hivangea wa hiva poi 5 miliona, ai koe paanga e kōku whaamu e poreanga ki ne whaamore, ki he tau whapanga whaou, ai au ku tānaki, e ngahi tānaka anga whalotofonua, pa pefo ki ngahi patseti tokoni, ai valungea o hiva taha, 0.5 miliona, ai au ki ai deficit pe koe whiamokaki e patseti, e tolvalu 0.1 miliona. Pa koe whiamokaki koe ia tolvalu 0.1 miliona, o ku whaampureanga ke whakakato aki ano tuaki ato e ngahi bond domestiki, bonite, ke tau 5.9 miliona, pea toho me he panga mohe koni poreanga, pe koe cash reserves ai 12.1 miliona. Koe whamarara pe uhinga kou ku tau to'o ai me he ai konga lahi me he bonite, kai to'o pe konga si me he tau reserve, ka uhi koe bonite, o ku whaingofuang, o ka pau ku lahi taimi ke whai palani, pa ma whahoko ngau ko ia, o hange ko ia ku whotutu ko ni he patseti, koe cash reserve ki tau toki ala pe ki ai, o ka pau ia ngai whema o whatupake, hange ko ha whatokanga matangi, pe ko hangahi issue whatupake teke ke whahapalan ki ai. Kai ko hinga tawa lai ke ponite, kai tuku e cash reserve ki tau toki ala ki au ka pau te hoko a tau, pe ko ha tsunami, pe ko ha a wha. Pe ko ha whainga mea pe whatupake e mātu ungai e tutu ne poreanga ke toi ala ki hene cash reserve. Koe whamanatu atu pe ai ngahi tokoni ai poreanga whahoko mātu ungai ai lahi koe whiamokaki ai patseti, o ki ai hono ai patseti o whaivia i e tau uhila, ke horoki a ke totongo uhila, ku wahi ki ai tāwal miliona i he tau whapangalo Tonga. Koe tuunga kuku iai ai area pau i he wā koe ni wharepaanga pa me tonga pāua o ke i whakakato ai ngau koe ni. O ki ai tau mua ke kamata ai subsidy koe ni, ai koe lifeline tariff, pa pēwhoki ki hono tāpuni, ai whai ke hiki koe nei whahoko i me pa musune ke uhila, ke kamata i he maua uhila hoko mai, ai e koe aho fito siulai. O teke ke whamooni are pau koe ni, o whimau ke whakakatoa ki e tokon koe ni, ka koe whaamu ke whamooni are pau koe ni ki mohe aho tolu o siulai, kai malawa ke haho mo ngai mo ua, ai ngahi tokon koe ia me aho fitu o siulai. Ai e backdate, ai nihi koe nei toto mo ua uhila me hiki koe nei whahoko i me, pehefo ke hiki koe nei whahoko i sune, e whafoke whai ke hekehe koe ai hiki ke mō mao pe totongi, na e mao koe ki mua pa whahoko hiki me eperere. Ai a koe tahawal miliona e koe o ku wahe koe patseti lo Tonga, o ki e taha miliona o ku wahe ki he contingency, ai koe contingency koe ni e whahono siofi koe uhi koe hiki tō koe ai totonge uhila, hange koe ia na e hoko koe ni he mid-term review na whahoko i me, na e ospe tau sio ke hiki koe uhila isune, i me na te hiki pe ia isune. Ai koe tā miliona contingency uhinga i ke ngahi liliu whatupake pehe. O kei whoki ai 5 miliona o ku wahe ki he hiki e kola, pe koe cost of living allowance ai kau ngā whapureanga, pe se te tolu, koe 5 miliona koe niuk ne fua e pe se te tolu, ki he tau whapanga who'ou, kau ki ai pe ai sio, ko uhi e lava pe ke tau hiki me he tolu o pe se te 5, kau kei mga tuunga hiki ko ia, o ka pau te tau hiki ko la me he tolu o 5 he tau whapanga who'ou, e aluhake rewa ai mahau inga koe ki he recurrent budget ai pureanga me he 5 miliona, ki he hiva poi ni wha mahalo, ai koe
tāna koe mehe ni mau ka pa arak mehe pesete tolu o pesete nima o ke foi whāpoi ni 5 miliona ia o ku tāna ki he 5 miliona ko os erikeiti aia koe anga koe ku whakai o hange pe koe ngahi whimea koe ni wharea rea o ke foi tau wha amu ke wawe ai holo koe ni to tong koe lolo pa mo uhi la mo mea koe ia pe o ka pau e mahino ku holo ia I loto he tau whapaanga pa iaha ngahi saving me iai e malawa lewa ke tau a whe e pāanga koe ia ke wharere ia ke pesete tolu I loto pe tau whapaanga ka koe ngahi mea koe ia te tau toki tau pe mo siofi e loro tong koe tau o ke pe fok pa mo e 12.2 miliona pa pe fok he 12.5 miliona o pahe ke whai viai e whe alu aki I he ea pa mo tahi a ia koe totong koe ni o ne hanga ia tāpuni e whai ke koe hiki e utu a e whakapuna pa mo e waka altahi I he time tatau pe o ke whahoko e ngā ue I he pot ngā paanga wharpaanga ke whakakato e ngahi are pau ka e whahoko ngā tatau pe koe ni whai koe ki he uhi la ke ni I koe ni uwhe whanonga aki I tahi pe mo I he ea ki motu pea koe whaivia wha osi ku wahi makehi o mātou o ngai whea mokaki o tau patseti koe poin hiva miliona ai koe hiva kiru I o wahe koe tānaki e taha ai pāngai te au ki he ni koe ni uku taureke re kāpa me ni koe ni wahe koe kakai ko mo I whaingataa ko ku wahe whamahina koe totong koe o awe koe toenga koe ngahi whamata koe patseti ku maot peia e hauik minsta mo e kapneti taktaha ka pau kia mo ngahi whehu ke whamara alatu ko tuipe kone kakato pe hono scani pa mo update ai ngahi ni riu nai whahoko e wharearea ki he patseti e ton ke os whainga maria te patseti ki mo download me website ai wharepaanga ai koe whangatala patseti a pa pefo ke pokam patseti ko tari whare ki mo pa tuka taimi ki he hoi ki mista ko whi watupe ai ku talmonu ki he tama vainga kapulu ko Jason Taumalolo I au tokonaki o wike ni wa manake whahoko ai ene tau hono tolu nge au ma ai kalapu wainga ki ai koe Cowboys I Astereria pe ku nei os whakafe mai ke kawatu e ni ihi me tongani pe koe te lava o kawatu ki he awhawhiwhia koe ni nane whakawhei ai ka wifi ai nea whio me he so te aka ngau mo ua he ngai whatonge tongani pak nau toe nofat pek nau tolu ka teu lavat ki he awhawhiwhia koe ia ke tau kau ngā whawhiwhia pa mo Jason Taumalolo ko uhi koe mahu inga e ne pou ki he sporti pe he whoki hoko ia koe taha o tā sipinga le rei mai tautupu pena e kawia I he tōtaha na ne hanga whareake hake pa mo teke ai iwi rahi o ku mau koe ni timi liki koa tonga i loa koe mate mātonga ai koe niusi makepeia o ku tuku at me tōporeanga me he malai koe spoti pa koe mea whaosi pe ko whi tā manua tu pe ki he kawhai whikau pe pe whoki he whanua ki he no makai ai tau no uange au ai lotu he whanuan ka whoke ni he aho whawhiwhia ke whanua pa ko tari he kapneti ke hoko e aho malolo I he taoni koe whailonga I pe ai makamaire ko au ki hai whanua koe tau ne uange au ai tongani ai lotu ki te iaha mea me tawhakoe ni ki mo pa whaatat ke mo maha ngai whiui koe pe hoi mi sta ke taktari poti mai me ni ngai me mo ngai pot ngā we
ngahi news e mahi nani ke whakakatoa ki tau press conference pa moe kau Faiongoongo. Eiki Palemia. Malo pito Eiki Palemia be ko fia ke puke whaingamari ko ni ke wat peha ki update vave pe fika waku moe patseti ai mango potunga au e ua u tokanga I he motuani ai ko potunga whakatau aki moe langa whakalaka whaka ekonomika ai ko liliwia ko e potunga au ki he commerce consumer he whakatau aki pia moe leipa pia hange pe koia umea e hoe ki mo kakai fonua bena ha mahino pe talanga patseti ko potunga au ko ni na e kai ke fulo ko lahi a hiki tuku ke heange ai hiki na mimi whakafuafua ke paanga e 5 miliona ko taketi pe ia ki he taha ngai visona e pure angana e tari he kabineti kono tokonia ai sektor Kautaha tau te fito ke va whakapisinisi aia ko hono langa o e wharepeki ki he utate whaina ki tua pureanga I he mahe whanua mawau. Pea ko e whotutu ko nina e whakahoko pea I he pureanga ki mua pea hoko mahe pureanga ku osi. Pea ko e whakakato ni whatongia pea mei ko hiki lahi pea na e whakahoko I he putungawe ko ni. Tuku ke heange a hono malaba pe tani he kabineti ke review pe whotutu fōu e ngai polisi ke te hanga whakai ai haka investor ke na o mai ki muri ai au whekau aki maari e ia pe mo whakaamu koni ke toi whakai ai langa whakalakala whaka ekonomika I he sekitoa Kautaha ai me ko e koe mea lahi pea o haa mai me potungawe koe ni tu ke hange ai whanki mea I ki pe ia na whakaamu e Eiki Palemia ke pe mo kabineti he aho te au na malama e mau whaki whotutu ka koe me no who pe ia I he improve pe kono whakalerei o se vesi koni ki kakai whanua aia koe ta whaaki pe ia koe ia ai whewhakatau aki e katu ke hawhehu ia e tene toki whao ia tu e tau lawe ki haka venga koe potunga e whakamau a ngā pe koe potunga e lao koe potunga e nea wanga maheni aki pe iho nau whatongia koe tauhi ai mauluta o e lao I whanuani pe koe ne whekau aki pe moe waa siutisari pe koe pure tolo e whanua o uhinga pe I he mea whaka administration aia koe whakapapau I he potunga e koe ni o wea patseti pe moha paanga ke me whakalere agi ai whakamau a ngā pe koe pure tolu ai whanua ka aku ikai ke iaha na whekau aki ia ngā whonga hano whakalere ngā we koe ni ke tau adaina pe o whakatatau pe moe separation of powers pe koe whakaamo e koe ni stutone ke makehe ngai pure ne unau whekau aki ngai mea kehe ka ua te nau kaunoa ai pure koe I he pure koe o hange pe koe au mumea pea koe ngai whakalakala koe wai whakaamu ia ai koe I he patset lolotonga koe ke fuloko ia hiki ia ka koe ai pe whakaamu ia koe whakalakalaka e potunga awe koe ni e malawa ia pea mei muri potunga whai whinga wea ki me pure anga nusila ki hono langa whakamau anga fo ma e whanua koe pe whangi whakalakalaka na e malawa I he patseti lolotonga ke whakalere I ngai whare whakamau anga pena e lama langa I ki whakamau anga ta ki he ngawe ki whakamau anga lahi ka uhanga maire ma ngai project I he patseti ko ni koe na e ospasi ke whakalere I pe langa whakamau anga I eua whare whakamau anga I nuku ka pe he whoki whakalere e whakahoko ki he whakamau anga I mua malo koe pe Eiki Palemia ka ko mana e mea I pe he kau Faiongoongo ma ho ke whanua na kai ke fuloko lahi ha mea na e oha ke whakau me patseti e putungawe koe ni kena kai ke fuloko ia hiki pea mea pango pe koe no ai iwi whakapanga e whanua ka koe whakaamu ia ke whakalakalaka I pure tolu whanua ka whai pe ngā oe ke pure anga malo Eiki Palemia malo Eiki Palemia ngai ngā koe e pot ngā koe tui ko si whiunga pe ngai Fakamatala ko ate ngai press conference ki mua ngai me whakako me kele mo e samea ngā wha samea koe ngā maunga pe ko lawa no whahako e putu ngā we ko no whai koe ne whakatata kele ki he hala whakakau ai koe konga uloa ki pe ia ki access pe koe ata ai contractor ne whakako e ngā we I ne ngā koe whai me tawhako ki wholaha me tawhako ki umusi ai koe ngā we ko hoko adue koe hiko atae kere koe pe ko ngā ua me ko ngā tolu ko whikau aki apa me ngai hala koe e aloa au ki he hawhawa tatau pe I he
te whakani whola haba mo hau me ngai hala lalahi tau te whito ki he hala tāwha me ngai hala koe mei haha ke koe ngau ku palani he potu ngai te mingi whahau ko whiakia pa mo kere kere na wat pe whuke whika u lau wafe ngai press conference ko I he mahina ko ni ko siulai e lawa te kau ngawe ki he ngahi wāhenga ko u lahi e ngahi kore u toi potu ngawe ta te whito ki koloni Nuku'alofa ko kolfomu kolmotu mo ngahi kolo vai ke alati mau kau ngai ke whaingo fuangi a mai ka kai mo nau ngahi mea whakapepa ko ke whakakato ke nau kore ka hau poko whamalo ke ka mieti ko hui alu ke lahi ngai mea mau mai ki ai ke tari ta whito ke ngahi lisi mea mo ngahi Moimoi poko mai ke ka mieti alu ke to lahi ngai mea ko lava o whakahoko ko ngawe whai he mana ko ki siulai ke whakakato ngai kore ko kumau whakatokanga lahi au pito ki he kakai, ta te whito ki he ngahi langa ko whakahoko ta te whito ki Tongatapu. Ko e langa ko tope e whai he whunga whanua ku pauke ke fuafua whitu taki ke he potu ngāwe savea, ke whai tala noge ke mea koni mahu inga ko development consent. Aku lahi ngai langa ku lotonga lele ek mau tauwhi. Ko hei ko mau he lao ko ki he palani kolo pe ko spatial planning. Pau ke whai whakatokanga ka kina tokanga mai o ula ki whai tala nopa mo punga. Ta tau ia pe moe keri vai, moe keri maka. Pe moha mea I tahi ki he wharikliko pe ko wharikliko e kristahi. Pau ke whai whitu taka me ki potunga awe ke whai ha ngā awe ki. Ko tuka me pea Latu he taiminik pa mea ka te kia ngai whehu ia pa tari atu pe. Mano. Whaingamari tukat ki ekmi sāko. Matapa tsea bako korepeke u whakamarumaru atu. Ki to o mea lalahi be pachete a pot ngai ako. Whakatoe pacheti ko e te aua walu miliona. Te aua walu ko e ni kuiai e fitu ono ia ko e miliona ko e paanga e me pureanga. Pea koe whahiva miliona, koe ngahi tōna ia, me ngahi pureanga muri. Te au awalu koe ni wahe ke proklama la lahe whae pot ngā ue. Ai koe proklama aulua ki, koe tataki whare I moe whakotu ngā ue, ku wahe I kai e whātolu miliona. Proklama hono wā koe tuunga lelei mo tau o e ako, koe nima miliona. Pea koe polokalama hana tolu koe ako mo e whai ako, learning and teaching, o kui ai e whitu noa miliona. Pea koe polokalama kono wha, koe University Fakafanua aia, koe paanga e walu miliona. I kai ke fuloko hikilahi ai pachete e pot ngawe, koe whiriuri waku be I loto be I e pot ngawe, koe lahi ngahi restructure na whai, ka koe polokalama lahi e wha o ku wahe ki ai pachete e pot ngawe. Malo. Mr. Bowie, ngahi business e poreanga. Malo, Eiki Palemia, tuwe koe ki at pe mua ki tāna wawe pe hange pe oina mo se mea e parea reana e sa pe ngahi Fakamatala ai, tuwe tāna ki at pe ni ke ngai mea na e swai e mea ki ai. Okay, I provision for we budget ko ne public enterprise ko ngai business e puleanga ko government policy applications. I tu ko la ko ne public enterprise o pa wa ha fatongia pe o me o firma o he puleanga ki whakahoko e business e puleanga o ia pe mo na to kon whakapaanga ko nga ke o wesia e ta mua ko ia o ngai business ko ni pe wa le ki se nit hange ko me na fa e lawa ki ai apa waha feitu e te kia uke uhila pe te kia uke vai e lava rewa whahasi o kia ka wai process feitu tak me peke pot ngawe ki ate ngai process ko ia ka wai uruaki tari pake toki hau o kore ka wai ki alo whai ngawe pake toki hau rewa o tala mai tautong mai taha fe koe pe koe taha kilu koe ai ko wai process ko ia e ala mau pe moia me pot ngawe Wai mea whawhiwhia tahana e tari ai whaava ai piti koe ki no whalerei e tau airport wha motu.
Pea kwa whi marie, within be pacheti koe ne whai seo kei, pa koe whaamuia. Whinga ai kon mo sea pani e wawe rewa, ai whahoko ai ngā aue koe ni. Ki he tawhai koe pun ngai Moimoi, koe ngai mea ralahi pe, hange koe whare mahaki koe ni a wawau. Nei tōk whoke to team, na design team, na nau mai o tānoa, po ngai tawhai keke, ke nau sio ko hai ngai service. Hai ngai mea e ala lawa ke he whotu i he whare mahako ni. Initial budgeti, pangai tahanima miliona Amerika, ai tau behepek tōnima ke whanoa miliona paanga. Kau ke i whai be sio wai pe ngai wheitu e ala wha sio ke toi whakalahi ai budget ko ni. Pea tatau pe ko e wā, wai ai whakakai pot ngawe, nei ki se niti, nei tō me ETP, ke wahe ia ke ai hawhare mahaki a eua, pia ukawai pa mo ngahi whalerei i Tongatapu ni ukawai ke ai ha whale e tawha mata, ko ngā pe kulahi palparema mata ho tau kai ngā, ko ngā pe ko suka mo e alamia pe he, ko ngahi tokoni e hauia me ATP. E tāle si senda, kufofoloa mai ne tau whenga ea ke ai, nei Foke Foundation, na nau ngāwe ai, kau i he pacheti ko nei toko si, nei whahurewa e pureanga e ki se niti ai ke tokoni ke whapapau i, ka kamata ko e tāla si mahino e hoko atu. E koe whapapau i pe certainty, lere koe ni ai tāla si e mahino e hoko atu pe. O e koe whinga ea kire vai ai pon ngai Moimoi, pia mo e foundation ko ni, ke wawe taha, koe whaamui ki a kosi, ko mau koe ngahi ngau e ke whai ke whare koe vai koe wala mea pehe. Pahange pe koe na whaha koe he wharea rea wike ko osi. Na e ai palparema na ki hai ai tālasi senta ia to o he tō taha ia pe ko hakaka ia ai sea taha i kahi usea koe koe ke whai ai tālasi si. Pa ko tupe whai ngau e ke ka polisi. Ku whai pia mo e ngau e eua i kata ki hapai. Ai koni ate pupula, ulawa siwi, pa ulawa ai foi a kau, koi ai a pau ke whanau mai hapai, kau ki ai he kau e ni mea, tene whasisi ea whainga maari ke mau koe he kansa a koe ni, oi ate. Pa koe whasi pe sea koe ki hiko wewe ulotonga whai whainga whakapanga i tainim, ko inga pe koe tengi, ke to'o atu nge skapa mo ala mea pehe, ko inga whanau ai ai namu mo ala mea pehe, pa koe kaha whainga maari tō maha wewe tū mai ke we hala, o whapeku ngau mei ka u whafofonga, ke nau tō atu ko he ngā peke whasisi e whainga maali e ko ia, ai toi hoko atu ai moftengi, whamaloa te whainga maali. Maro, whaosi te u koreki he CEO leo reo ai, pot ngahi ngau e lalahi e pureanga. David, whafonga mai ho Minister. Kore peke wha malu atu he talaka kato e whanua kai umaelo tu kai a tāpe mua ki whakakato atu e whatongia. Ko e pacheti e pureanga o kua osi whakakato beia e he wharearea. Ko e lama mai pēnia ko e Moimoi mai pē ki he ngahi whatongia whikau aki mo e hala whakawakawa na whie mao. Ka koe mahino pe ngai whatongia la lahia e potunga awe. Oku kei hoko atu pe ia. Kau pe ai mo e wai pe e ngahi pacheti oku hiki hake, pa wai mo ngahi pacheti oku holo hifo. Ka oku whawhie maari e begi he potunga awe oku wai amanaki lelei be kei lawa beo whahako ka kato e whatongia. Maha koe ki mea bea ko whie lawe atu ai sea. Ka ku lepa me ve mi mui mi heo. Tari whehu te malo. Ko tui mau toi tau ki te wanima. A tātu e whataha ke maha mo ngai whehui. Awa, kito Eiki Palemia ko e taimi koe na e whai aho mo wheme aki he
patseti le mali au pito e ngahi tipeiti I ho mohanga ko whahoka te whalearea. Pena ei pia mo ngahi tokanga e kau whafofonga whalearea pe whalawe mo ngai me au nau tokanga ki ei. Koe ke uhinga ko whakaanga ka mahalo pe I he fau I he tokoni ki ha whahinga liliu. Koe hana ha mea nā ke pehena e aonga e nau hanga tuku atu. Pana ea ha liliu ki mua ai ki mua pe toki whakapasi koe patseti. Taha ngahi whakaukau who'ou ke tānaki mai e kola ke hiki me he tolu o nima. Pako hinga ku kau no whakaukau I ka pai aha ngahi saving hiki koe lolo e lau ke a whei hiki wharere I kola. Koe ngahi wharere koe ki he panga ngau e koe ni ka whawhonga I wharearea koe tānaki who'ou pe whokene whotu mai me ka whawhonga. Aina e tarika kato pe tu kepe kore koe me hoik no pe rena ki ke tari kore wharere ki he nau panga constituency. Ko tūne lahi koe ngana e wike ua e whamaranga. Nai lahi u whotu whakaukapa mau tānaki pe ai ngai toko ni pa koe umea kukle rei ku whai ngau ki ai. Koe toi ngau ku tuku atua ka toi taim. Kalawa pe ki tau whapapau e hiki ake pese te nima. Ai kola. Tolu. Koe tolu. Koe whapa atu koe tolu o se whapapau o ka pau I aha ngai saving he holo koe uhi la mo lolo e a whei rewa pāngai ko ia ko hinga o se whahe pa te lotonga. E ki mau kai pose mau tore te o atpe ia tuku at ki kola. Malo pe Eiki Palemia. Koe ki mea beno whanong he tālanga koe ne whauko koe wharerea koe ke pacheti mau koe Eiki Minister koe whanua ka Daniela. Ne mau whai mau tālanga ki he wafu koe hapai. Pa koe mea ne mea mai koe Eiki Minister o pehe. Koe seniti koe ne mau koe ke whakahoko koe ngau e wafu. Koe ngau koe ne whakahoko koe wafu koe ia. Whakawhiunga pe me seniti koe ne mau. Ko mau koe whehui pa ku pacheti koe e ki e mau koe taimini. O whakawhiunga pacheti ke ngau e koe e whemau koe puranga ke whakahoko koe he mea na tatau moe. Mea koe ne mea mai koe Eiki Minister o mai fundia ke wafu ka ke aui ke ngai wharere e wafu ka ai pe ke whakawhiunga pe ke seniti koe ku mau. Pe ku mahino atu whehui te kai Eiki Palemia. Ko tuko hinga uhi ni ai e CEO koe ke Moi. Kene whamalau ke ngahi mea wha teknikale whika aki pa Moi langa koe wafu. Koe mea pete lava o tānaki atu koe patseti koe ke he wafu na e kamata whoke ngau koe ni ki mua. Pena e wahe ua miliona ke langa ke wafu tol. I loto ai wafu koe ni no muka. Pena e tānaki he Port Authority e ni makilu. Me ka inga ke tokoni ki he langa koe na wafu. Koe, ai koe me nina kamata mai e tai kua po hiwa tūne toa. Pea nai ki tuai mai ngā we, pa nei e wheto aki koe hi nei ngau ki he Port Authority, a pe koe poate tau langa e Kautaha. Pea nai hu mai pore a ngai e whangata contract ko ia. Matui me kamata koe ua miliona pe ki he wafu e tō. Pea hu mai koe pore anga koe aho, tō lewa he Minister Moi, misika ai kawenga koe ni ke kauia I he ne paran aho te au. Pea ko uhinga na e whawawe I ai ngā aue ke ospe I loto aho te au, ai koe niko whakakato. Koe whaike kehe koe ai wafu koe na e lava, mo e whakaamu koe kāinga. Whaamu kāinga e ke iaha Deepwater Wharf. E koha wharf ke ne lava tāri ai waka o Tongaofa, peo ka pauki ke lava o Tongaofa, ko ha lafa. I anga koe mau wakai koe ni au ni, koe ngau e lahi a ke mau e whi mau koe ia. Peo ku whaihono siofi e skopi, peo ke ai e whetuku aki I e skopi koe na e kamata mai e ngā we, pe na e whi mau ke lava e ai hu koe wakalahi pe kai me kamata. O ka pāte tau siofi me patseti a tātā, e ki lava wape he e ki pānga nima kilu kone tāna ki me ua miliona ke wafu tō. Koe mea wha teknikare koe kwhi mau ki ai, kwhi mau ki whaloroto
ai halanga waka. Whaloloto ko ia pangalahi. Whima uia ke whakalelei ai horisi koe ai wafu. Kone tue taimi New Foundation e wafu ia ki he waka i iki. O ka pau te tau keri e tau tauri ki loloto ange ai tau anga waka e holo e wafu ia ki tahi. Ko hiko Foundation me scope koe langa koe ko kakato na e langa pe ki ngahi waka i iki. Aia koe whalele koe whimau ki ai whimau ia ke loloto ange Foundation koe wafu pe koe ngau e aki ai sheet piling ai koe ngahi uka mea horisi a koe ne hanga ta ofi ai wafu ke holo ki tahi ka lava ke whalo loto ai tuanga waka. Koe hala pe sheet piling koe pile wafu pila ai koe ku ngau e ki koe ni ki hawhakao kawa pe ke wafu koe ni Queen Charlotte. O mo mantuko wafu Queen Charlotte na ono no miliona Amerika. Ka pau ku tau whimau ki tau ai mea tatau whai atu e whafufua ia ki whika whapoto ki koe ua miliona ke wafu e tonu o kulo toka whakakato he pureanga. Ai koe mea koe ia tu e whai whata no pa makainga e pau ke siofia ko iu ki aha patsit pe he ia e whahe e tau whapanga fo ou. Ka ko tui kau e po ka mga aue e whimau ke tāna ki e tau kau hoa ngā aue me tō pureanga. Pahange koe ngai whamatala ko o atu me Ekiministar koe tokoni koe me i tō pureanga mo u kau hoa ngā aue ai pureanga o nau vai nau toki nau whai viai halanga ha wafu i motu. Ko uhinga ia ku wala pe ai pureanga ki ne patseti pea ko tui koe tono no koe niu whafofua pe ia ki he hivi kok mau he pureanga ka mawhatau ngai whimau koe ka inga ku ton ke whai pea ngau ki ai pa koe ni te mau siu ki ai. Kolo kata ki pe ki pariwi mai koe tui hoko atu pe ke tawhaki koe wahe ko mau koe ki whehiu e taha pe ke tawhako ni ko ilo pena e wahe ua miliona pa koe smahino pe ke lawa he whengau he ua miliona ke pacheti koe ni ke u allocation koe fund koe ni pa u wahe koe seniti koe ni o wahe lelei pe o lava lelei e ngāwe e wahe pe hei pe pa hange pe koe ho whātātā ke ua miliona ke ne lava ia o whakahoko e ngāwe ke wafu ka ke kapete ta tō peta wafu e ta whaki allocation koe me u wahe koe seniti koe ne budget o wahe lelei pe wahe pe kai ka kolo pe ke aha ha seniti ke whae ke ngāwe pe lava lelei ngāwe osi i he budget koe kumau koe he pure anga he tauni. Inga pau Eiki Palemia budget koe taimini, like the national budget. Ka pau ki whare rona e Osmoia. Iyo, ka unga peke... Ka wai ha ano pe o Osmoia. Unga pe Eiki Palemia budget koe ni pe kulava all the education koe he taimini, o ku educate ka nau tolu fe unga seniti ke lava ngā ue, pe tatau pe educate pe ke kolo pe ke whaiha. Eni kato pe whetuku educate koe budget koe he tauni. Koe o wahe pe, hange pe koe whemea koe ni i wharea lea o sequence ngā we, pe whahoko hoko. Ai ku hange pe ia koe langa koe ni e wharea lea whaou. O wahe paanga ia whikau aki pa mwe ngā we koe whahoko koe tau whapanga loro tonga. Ka e tok osfoki ke kong ki mwe tau whaou pe koe wafe wawalu. E tok wahi makehe pe patsetia ki he tawhapanga ko ia ko hi ko ngahi project ko niu ke uhinga mai ki ai lala o ku kike ospe e loto he tau peta o ku wahi pe o whatatau ki he lolo ko project ki pe o ka pau ko project ta o tolu wahi pe ai patseti whatatau ki he taimi ko whahoko e ngawe. Alo i Palemia kau te hokate pe mua me la tau pe ko unga penia ko toklave e motuania ko tali estimate Fakafanua ia pa fie mau ke fai nga au e ki ai e fetuna pe mo committee e fale area pe to ki ave ke to famoni hua fai ai ne afio pe to ki pasi pe to hoko ko lao Ika ki ha committee e ngau ki ai o stari e fale area no lau rock Latu o lau to tolu ko ngau ko fa hoka taimini ko kala ke pure mo AGO ke na whakakato no te i lau ke fa hoki fa tato ko koi ta langa i pe te hoko lao pe to tari ko lau o stari e fale area ko tari pe ni fa mon hua ka hoko te pe ai ke palani a te au ke to loto ke te futa langa i go mau e patseti mo estimate am ta langa i loto e a te au Pego fehu i penien ne fai i epeleri, fai me,
te fani sune ko tua tolu penia ko revise penia ke hoko pe ku fai hanga au ki ai pa mo le pe mista fonua ko fehu pe ka te ko hanga tonu ko nga ko case ko nia ku o stato la no o hake press conference ka ko case nia ke to makafo o pe to fua tepi fo o pe te ya apia o sto maka ku kakato kato e me ko to penia ke faka kakato ho tu ni talo no o atu e tohi ke feituona i Februari te ati maasi ave ke komiti kon ko e tali launga fra humo e tohi e ua ki ombudsman tohi tatau pe filave me case kon e ape se fine kon i vai ala motua te au mai me tohi ko e Palemia tu o ua no mai ko mau pe ho ni ko tiliva mai pe ko famoni ka to pe potunga weya ko e ke pe hanga ue o me ma venga tahaye ke ilo i pe hanga ue hegu e ke tari ke sia ko ni ke to maka pe ko te fua ko foi tu ni kabineti pe kanseli ka hoko atu e me ko no inga ko Tongataha ko mamahi ke whakapae ai tua me wafe taha no ke wafe wano tau ne hongo fulu ne nafu ana tua me kere kai pisinisi ai Tongataha li Tonga ya ka fefere o ka pa hiki Tongataha ko ya apongpongi ma mi fe en the right at fefine ki hono kere ko me pe ko e ke be fai hanga au I loto he a te au pe te to tari ki a te fu ki tisema ko e feituna na ke me atu ho folau Kautaha au ke kau CEO pe me Kautaha ki tata mai e toloi ka to pe e faitu ni ke feituna ka go o se a te au ia pe kono moni na ia o ke te ia para pare mai ki he to maka mo hafu ko me pe se ma uia ke tala mai ko ha tu unga uai nga au e ai ko e uhinga pe e ki ba mista ka fa o siat tale business e fare con ni ko e sanuari wa ta no press conference te ke totongia o ku fai nga we ki ai ko ko ngai e a hote au ana o stato ku fai ave KC ki investigation ko case ka ni ko te ko meta nu lai mo ngai case ke he o fai ke nga we ai ko mai na Februari au lai bi ngai case la ngai me ke ang me ko me ai ko case ko na go suspicion near he fraud and forgery ai ko me ai ko ka case nga ba ko ta no ke me ko am ko ke straightforward te ke fa tu ngai ta min ko ke alwe fo nga ko ia ke fai mo hanga ue ke mamahi ko no nga mau finga pe ba ke business pe ai Tongataha ko fai ko no la ngai ko ia ke la o ke simple ke ta ofi mai no o pa ke mau fo pe fo la po so mai fai no ina attention ya ke mau muy unfortunate pe ke hoko me ko la ko o lo tonga tu u ia he ke simple pe he hang ko faka amu ka mau ngai ke ba mo office ga attention na le ma committee ko ki dispute resolution ke fa ho ko ngawe no to he wa ta he ma si ta he pe le te ke tali mai ko ngai no to fa lo to nga ke committee ke fa investigation fa ka policy ai ko ke to va bien ke ko le pe ke fa mo fuka ngata he ko sta na ta o se ro to le fa ta ne fraud ko ia ai ko ko tu ne ne mi sta he o se fa ta committee ke ave ke investigation ai lo to fa o ke simple ke ta o ke ta fa ko lisia ku ia pa ko me no fa ga ba suspicion ki fraud and forgery alu ke investigation malo Palemia ko pe ke fai mo atu tu fai hanga u ko me ma vinga ke ilo tai toto ko pa kia ha ngao ta fa lao ke pe he fi mo ki taof la tai fa mo nga ave ha lawyer apply ke ma interlocutory injunction ke taof nga ko ia pa tu le fa ma la hi ke fai ngo fo ko pa ki ke hongo ke minister nga me ko na al ke fa ma nga la pe fo ka ta fa me ko fo nga pe na fo wa ko tuki te wa pe ai ko fo he minister fo wa te tohi he committee tari launga
fo he ombudsman pe fo me ki feituna o kai ki ha reply ia ke ongo ia hatari Toko maha tohi. os mai to he ua ke feituna pa koni ko taine le famoni ai o biloto he mai tahi maasi tamma tahi e peleri te kai ke a wat gena tau pia communication breakdown ia kai ke a ke feituna ko ka ngawe tau he ke mea e feituna tau wa inga pe ka ngawe a te au ka tau pe me ni sta ko mo ombudsman kai was mawa ho tohi ta ko ngawe nu feke ko to ko si Fakamatala to tau atu sanuari ko ia ko o si avele ke committee pa fai ngawe ki ai o ko call investigation that takes time ke fai o kai ke se ko ni fu mape ko fai tutuni pe feituna o kai ke sipol pe hanga tala no ke ta fo pa fai tutuni we have to be careful Tau bilo ta to ta Paula. Ik ben weer maar een manier dat ik van normaal te tal voor papa. Ki urape a feuina o simea ki moa. Pelave mo firma ki holoki ai ka mau laiseni I kakau mo mamata tofua ki he wanoa. Pe me he tolua. Ko hana ngawe ko ki ai ko no ko be Palemia ko anga benia ai fehui ne anga mahine ke foki ko lao pe ka constitutoni pe ka regulation pe ka tutuni o frahu ke fale area e ula anga fai mari ke talanga I he kakai ke nau mea pe nau ilo ki ai pe tu frahu ot ke fale area ko o ku fai vakai ki he ke ngai mea lahi o ku hu hanga tonu pe ia me ngai tape ko hanga ko regulation ko ni na pasa te me ni he wano wa fa pa te frahu pe wano wanima pa te frahu te wano wan ko fe ui be ke hang mo of ka nga yange o ku ospe tu nga we pe o mai he kabineti pe tali he kabineti pe effective de we time go ya ka go to fok me fuke ki fale area ke talanga ka teu ki aloka sete ko le be pe ai ha fanga mari o pulianga ke o mai ha fanga mari ki he kakai fonua ke nau ki talanga ki ai ha mahinata pe ua pe to ki me at ke te motor e fale area ko I beke he guai nga hime felave ton mo he kakai kai fe ma beke hanau ki ilo pe ki fakarika ki ai ke ma hanau fangi fakau kau ko hoko pe ta I Palemia o ho Allah me kakai ko ui ko vakapuna ko me fisi tau do fito den algi wa mo ha ke nda conference ko ni o ka ki o mai o katoleta ya kakai ka wa ba pe fu wakai ko ke mapun ka to o se ai ko isi ko ni Palemia o lahi ene tu o dia ke o hake be me kakai be faina haki wakai ke a pureanga ko hui be na ho ha ki ai po haka pe he Fiji o ki pe mai ka na tolu na wa fainga pale mai pe ko be ke Palemia o hake press conference ko o si a fitu miliona pe la ve pe ne ai o minister Tongatapu ni mo Tongatapu hiwa lo tonga tipete fa area na ki al hake na le o ki mama lohi pe kau haki ai a fitu milion na tukaki he wawonga ta ko fe ilo pe me kakai pe ko uhinga ni ko ha to no nai amanaki ai pe ko ostotong pe ko amanaki at ke totong ki me go fe la ve pa mo pe he na to no ai anga ko ai taimi kamata o contract ko ni hal fakakawa pe ko ai le totongi huhui o totongi to mui o kamata project ko ya o fiule ka kai ka ha me o ha mo oni o me ko ya ko mo oni ko ai ke totongi fit million pa ku ikai ko mo oni nai e amanakiat ke totongi fit million to ko totongi tautea ko ki fe europe e ta ko ki fa osbe ki mi stava fonua a mi sa mo ui he ma ki fa mari ko na ke lava ni nai o ki ai project ke langa fa mahaka wa wau Pake lava ki a nei o amana ki whakalahi makapuna fua motu. Koe kore pia me sta mo ui me sta ke pure ngai business pure nga. Ue hau ki mau e kamata a whi langa whakalahi malai makapuna wa wau. Koe pure anga ne fiha o no tautoloi o se ne tau e tahaono. E tautoloi. O tuk mea behe whetuna ko te tau kei. Ia hau ki whakarika ho taimi ko ni te ke pehe te whangau. Ai e lewa ki mala whakapuna o wau whai longa ea ka makamairi ko ki whehu I pe ia wha mole pe ke te pulea whonua pe koe ke ai
Ko anga pe ki Faiongoongo ik malo mai Faiongoongo malo. Malo. Ko me ko ki he public consultation ni fa hoko e pa ku pau ke fa hoko e ku hi ko tutu nga we. Tutun ke lao pa pe fo ko fa nga we ko pure anga ko nga hilao no ko tope ku fatu fe mau ke fa hoko ai fata no pa mo ka stakeholder ko tu ko me mau inga ke mo fata nga ki ke winga stakeholder e ko taha pe o pa ko halao fe ka ak pa mo fe fata wa ki ko fa ko lo pe fai ta no ke na to pa pe fo ki ke ka wholesale la mo ka exporta mo ka importa ko ne ka to pe fata no po nga we pa mo ka stakeholder ko ne la va e fa fata ngia ko ia ai ko ta no ko fata no ke ka kai o ki ke uhinga ia ko kakai ka to ke tawo o sio ke ni ko ni I moto mo fata no ke ni ko ki konfenisi mo be pe o fa paton pe lao ia ke ka stakeholder fe la ve pa mo lao ko ia pa fa hoko pe pore anga nga ko ia o ki ai o ke me fanga mari tan ko fa ho ki fare adea tu ke ho ka pa e ya tu tun ma ke fare adea pe ko ha fa mo oni me e Palemia ko e la fa va vave ko pau ke tu hui foi ke komiti fe lave I me ka venga la ko ia pa ko fa tonge komiti ko ia ke na fa ho ko fa ta no pa mo ka stakeholder me ta tau pe ai ko nga ko ia fa ho ko pe no molo pe ia pa ko pa ti mo fa tonga nga regulation ko na ke hui mai ki ai ne tu uni he fa rea ke tu hui fo ke komiti lao pe fo ke komiti fe li ke ea pe mo komiti paanga ko hi ko regulation ko yana fe la ve ia pa mo paanga tala city ai climate change ai au ku tohi ko re mai ki ai u Kautaha I kai fa pure anga ke whakai via ina ngā we takta ai ko lao ko ia pa mo mo paanga mo sino paanga ko ia ku lo tonga ngawe ka kono toki fa hu mai ke fa papau I regulation e fare area ai ko me ko ki public consultation o ku hoko pe me ko ia o ke ia ha no fa atungia I pe ko no ta off ko me anga maheni pe pa ko fonga pe yo nga ke fare area muy pe mo tu muy ki ai nga ko pure anga ko me ko ki he o kato ko ku more he fe fola aki mo e Kautaha Fiji Airways te tuki e ton Palemia ke ata ne tarifika ko tafako yo Ako e ko fe ko uma e la ko mo ne apito tato te fitan ki baba pena e life ke la nga kakai pena e fe e lava de motua de Fakataha mo pe mo e afisi ko me mai no mai ko ko lo aki pe ko tam ko puna mai ka puna ki baba ko na Fakamatala pe e o una hanga fa fu e utu e ko ke malava ke te fa utu I baba ko ne folau mai pe to e foki ai ko utu ko ia ke whakapapau I pe te ai mo ki reserve he utu ko ia ka hau ka whakatamaki pa e afi ha malai whakapuna alternative ka I he makatunga ka ke lava ke whai utu I babau ko tamu whonu e ka upasi sepe ko whonu mai ko e waka pe a make heanga mo mea ko le peke whakapapa ke kai whonua o toki o mamafa ko mea hanga ton bedu whakaha mai ko me Kautaha whakapuna o mamafa nge ka kai tonga he tai na wholau ai tu ke han ko Tongatapu ko tope wa ene carry on ya na e hu moia ke lo to kapuna pe e ngahi tu ma behere ba kuna hanga leva o to e ukato kai malava ke folau mai ba kapuna ke malava ne utulele u fon he ko na fuka hoa ko ka pasi se no molo ko na to ma ange ko ta Fakataha pa ka pa ko matakali siaina e na la pina to ha mo na ka to Fakataha pe ki baba ka ko Fakamatala ko na o mai ka ku po ke tau ilo na to ha to e ngata kan ka ko fiema o vivile ni ka ka baba hang o hake e na fai Fakatala no mo na to ko tali ko na o mai malo ko o hake ko fega pa mo 8.1 miliona ko ni na fai ke fe me ko ni fare area ku bawinga pito e ta fatonga ke tatano pe I funga o mea ko os fa mo oni pa ke ngahi are pau mo u aho ko os fa papa pa te tuku at pe ngai Fakamatala ko ni ko hi ko ataki tu nga we e ao hongo fulgo September wa fe wani mana fa mo oni e Palemia aho
I area pau ai koe contract ki e civil works. Koe contract ko ia nei whamo o nia mātuunga I hono tuwake atu ngā we, me ngahi area nei whahoko ki mua, whikaaki pa mai langa koe hawhakau kawa. Me iai ki he aho taha hiva koe ni o Sanuari wawhi wao no he taoni, nei toki whakakato ai hono whamo o ni area pau pa me Kautaha Haskoning, Kautaha Asteria, koe Kautaha koe ni, koe Kautaha tene whaho koe construction supervision. Pe ko hono wakai masisivi ai ngā ue koe nei whamo o ni ai pure a ngā I he tapo osi. Pea me Sanuari, ma asi e pereri toki subcontract I ma aspe ko e pereri o tauni ai ngā ue ki hono design ai halwhakau kawa. Ai neongo nei os whamo oni are pauia I he tauko osi nei to contract pe design o halwhakau kawa ai ko construction design in ko detail design e makatu o ngai hono ota ngahi casing pe ko pile casing o whima o ke whahoko aki ai foundation pe ko foundation ko ni a halwhakau kawa ma ngahi mea pehe. Ana tok whahoko pe no subcontract ki Kautaha Homes I ma asi e pereri o tauni. Au mai ki sune o wawhe wao no ai koe mahinani koe toki lava in ke whatau ai o keisingi I he mahinani. Pea tok matuunga hono ota I ngahi keisingi ai kamata koe ngāwe ki hawhakau kawa ko uhi ko ngahi mea I kwhi mau I he ngāwe ko ia. Me iai ki September wawhe wao no ai ke amanaki au ki September ko kakato e ngāwe koe ki he value engineering ai koe ngāwe ku whahoko ke kumi hangahi saving mi he project ki. Ai koe project koe ni whai viai whokia he pureanga Tonga pa pehe whoki ki he pankeo mamani me pankeo Asia. Ki he mahu inga o e Hivanoa miliona Amerika. Ai koe whawhawhua koe ai project ki. Ai koe mea koe ki he whitu poni ua. Ai koe timeline nene u makamaire koe he project ki ko Fakamatala hatu. Me he time koe nai whamoone project ki I ahongo fuko September wawhi wanima nai mahino me iai te keke mau e mea e ua. Urua ki nai te keke whapapau ka toi kere whi mau ki he project ki. Ua nai te keke whakakata construction design. Ai ni koe ni kurotonga whai ngau ke taimini. Ka pehefo ki he kere kurotonga whakakata I Mr. Fonua, no whakakata ngai whi mau koe ki he kere. Ai koe ngahi area koe nai whahoko, tale mahu mai pena e kauia I he pan aho te au ke whingai ki whakakata ta whakoe ki he kere. Pea na e lava I he time no, o whahoko ngahi area o whamo onia e kau mau api, toko lahi I he ta whakoe ki wholaha. O toe pe eni api taha, pa koe mau api ko ia rotonga whahoko e ku apoi meni ke whai ku tā no hanga ton mo ia, ke whakakata ta whako ia, pa pehepo ke ta whako eni ki toke lau, ai koe konga koe mau whanga, o ke mo e api taha ai, o toe ke whai whata no ki ai, ke whakakato ai konga koe ki he kere. Ai koe ngahi mea koe ni hanga ta ofi e langa, koe kere, pa pefo ke construction design, ka koe nea mai koe ke aho ni, ngari e kike o ki te yaha o hi ngai ke ta ofi ai mea koe hi, neongo tō mui e ngāwe koe ki construction design, ka kos kamata ngāwe koe ia, o hange koe Fakamatala, nei toki subcontract ke Kautaha Homes, ke nga whahoko design, I konki mui kamata anko ma as e pereri. Ai ko ngau ko ni mau whengi whamapo opo mai, ko hiu mau tui ki he project ko ni, pa mau tui ki hoko atu project ko ni, ka ko hi ko te kei ki lava whakakato e ngahi mea ko ni mau whenga mau malohi taha ki whenga ki whakakato. Ki whamala ki tāna ki peke whawhetai o mai ngai information mau inga koe na. Koe contract whako ni nei pehe kuna kamata ke no 5 miliona.
Koin ko ali fon ke hiwa no miliona. Pa ko feu ke taha. Ko moni mi te tau totongi to mui ko ni mi of ke ta miliona he mahina. E avalisi le vai pe ko me he avalisi o totongi tautea I ka ke tau tauhi ai taimi area. Hina ton ke kamata po cheki. Talo e tau whamo oni he tau ko si me au hongo fulu ko September ai kontreki. Mo e toloi mai ko uhi ko ngai uhinga koin ko atu. Pea nai au mai ki ma asi o tau ni, nai tohi mo ua mai Kautaha, o tohi mo ua mai 2.5 miliona Amerika. Ko uhi ko e toloi ko nai whahoko me o ka topa wafe wa nima ki whepueli wafe wa ano. Aia nai ma o mai tohi mo ko ia I ma asi o e tau ni. Pea me he 2.5 miliona ko ia nai toi whai hono reassess o holoki fo leva o 5.1 miliona Amerika. Pea me he 5.1 miliona ko ni o ku iai e konga ia e malawa pe ia ke whawhetongi ia ki a ngai savingi. A ia whahoko ngau e toka kato e ngau e ko ia, ai ku ia ko e value engineering. Nau sio whakateknikare ha whaunga ke toi maa ange au no langa ha whakawa. Ai au kei nau ngahi whaunga wha engineer ke whawhetongi e crane ko pe ko e whanau no I e mea ko pe ko e hao tau whetongi e papa ko ai ke sima pe ko e hao mea whateknikare. Ai koe ngau e koe ke ki he value engineering o lotonga lele he tai mini ka kei whafuafua to kakato e nau ngā weki September. Pea koe anga koe nau whafuafua e malawa ke tau save ai hongo fulu ki e tānima miliona me value engineering. Ai o kike tau ilo pe au ke hongo fulu pe au ke tānima e tok mahino e ose ngau ko ia ki September. Ai koe tau fok mai koe ki he 5.2 miliona koe ni o ku tohi mai ka tau tolu. Me ai koe 4.2 ai e malawa pe o toloi ke toki tamate ia ke saving. Ai 4.2. Koe toenga ai 1.5 o tuk mai ke tau totong. I venga I Palemia ai fare ko I musi, fare ko na riski saina. Mo na e ke tahu miliona, na e ke tahu miliona ke se tola ke mui fare ko ya. Ani ko fai ta, kai ko fai ki fola ha. Ko se tolo aki. Ko tai mini o ku e to la pe fa papayat me Mr. Fonua ka ki ke fe mau ya pe ko yo. Okay, malo bito. Kako fai upe Palemia ko haina fa moni contract ko ni. Ko Palemia malolo pe ko minister ko potunga we malolo. Ne fa moni ha dia pau ko na. Ko Palemia malolo. Okay, malo bito. Malo pito Eiki Palemia ko na ko le peke ki follow up pe. Ko anga ko wakai hange ko mea ko wongona ko me wafu ko ni ko no muka. Hange ko e ngahi langa hango mea ko ni ke hala whakawakawa ko hau ke whakaukau pe a ku ai fo ilao ko na ko e ai ko kupe ko ni suton ai mea ko vote of no confidence. Ai te mau ho mai o pai ho mo upalan fa fo fa ke mo lele I tau e fa ko hai le lo ko ia ka hoko me ko ke le hanga ia mutuki ai pure anga ai ko foi ngawe ko fai e ngawe fa mai na tawalu pe ia I he lele at ko ni ai ko ko hoko ngai fa ngata ko ni le si ai pe ai utala no le pe e tuku ka le mo ke mau mari u me fa kele manga me ko ia pele sai ni le ba me ai ka mo ke tali ke u me ko ai ko fe ui ko o wanga ke pe fe ha whakakaukau a mo tolu kau whale area ke mohanga whakakaukau e mea ko ke oa toi mole noa ia panga ngai mea ko ni ke toa ke moe mea ko ia ko vote of no confidence ka lele lo ka monga ake mea ko ni ko whailo whawhale area ka pau o kukovia soane ia whailo pia soane pa hu pia soane ki tua oa huai e pule anga ka kato ke ito la ngā oe pa ka pau tai whi mari hata ka au whailo whawhale area au ko hinga pe kumu whawhakaukau ke talo le tau hao mehe wana tataha o ku tau ke I Palemia ia wa o mai ke mea ko ni ka ku more ka wai pe mono we sia ka nga fa pure anga hu atu e ka hu mai ai ko nga mea ko ia pe wai pe u fa ka ka le ke o wa nga mea nga we muri o ke tau ia mo tongani to ki fonua CCN tau nga ke to mea ia o ke apply ia ka tau tori tongani ka nga pe lava ke mo ki fe mea ki ke he fale area e lo tongani ko ni mo hu mai ai malo
Koe haka koe foi feu ki mai wapuna. Koe tari koe ki he mai wapuna koe wapau. O kawa wapau i he mauparan ngau ke whai via i koe uhi koe pau inga koe takmamata. Pea te ulawa o whapapau i atu nai whai sio ki he mai wapuna ki whalolo. Pea ku mokoi mo whina ngalo ne awhio ki he paran ngau koe ia. Ai au kulotonga whahoko ai ngau ki he mai wapuna koe mausio whia ngau. Whaunga ke wharerei koe uhi ke lava uwakalahi o tō ki wapa. Pea he taim tatau peo whai ono siofi ono wharerei e marina. Pea pe whoki ke ngai project ke langa ngahi hotele fo'o. Ai au kamata pe i he konga api koe naku ilo koe o Palataisi. O lotonga i he sino panga malolo. Ai lisi koe ia peo ke ai u Kautaha hotele mitopure anga u whai mau tā noka nau tolu. I project koe ia. Ai au kukike ni akia wawau koe pala ni eni ku lotonga whai ngau ki ai peo ke wha ame lava whakakato. I mau tā i me ngahi langa la lahi koe nā. Malopito Eiki Palemia ma whainga maari e kai tuke hawa tai pehe ka veinga pe koe ni ki he project koe ni langa wafu. Mahino pau ke mea tonu hene Eiki Minister ko ia ko ngai whapatono ki he ngai poloseki koe ni. Ka koe whehui pe ia pena e ngari whapotopoto nai ke whakakau e ngahi ngā oe plani ahoe te langa wafu I loto I he palani ahoe te au. A whatatau ke ngai whamatala koe tuko mai ku nei ke māo e ngā oe ki he wafu neongo ko osi o whatatau ke paanga pe koe nei wahei o whai ake ngā oe ka po e lama pe whafofonga pe mei he moi o tuko mahatali I he whehui koe ni. Pako no wape koe whehui ki he dialysis center ki he minister mo ui. Koe hea tuunga malo ki e center koe ni whatatau ke whamatala whikau aki nei a hono hai o whale koe ni. Pea ko seha ni ihi ko ave o traini ki nau tolu ko inga ke omi o whakangawe I he center. Alo, iyo whikau mwe dialysis center. Iyo ko sinau se ave kau nese togon. O atetspe ki fisi he u dialysis clinic ia e ke maua nau tauke mau nau ilo ko nga ki mo ai whakalere ko ai dialysis ni kawan pa mo e Tongatapu e ta iyo ko whai tonga ngai pot ngau ke aha security mo me ko nga pe ke malu yang ai koroa ko ni ko kawan e me mauinga ko nga ko se ta hai lava o dialysis e foi tokotolu he ai ko ni to ko foi se ta ko ya mai noi ka ia whai ngamari ka whai tokotolu ia la dialysis ai ko o pe whai ngau ke mo ka polisi ke na lava sio ko hame na hoko ai malo ko kole ko pepe lava ki fai me vitali ko ki fo tu ko lai o atu he ko hoko ko fo mau lahi ki o tau fonuan o ko pule anga pe o kau me ka kai he mau ai ko ka ke fale ale ko ngai Koe lau whoki e taimini ke whaatai wharu no confident ni. Pea neongo ku tu mau he ngahi pure anga ko hiu ku lotonga pe na ngā we ku tu usi mai ngā ko ia pea tau hanga kātoa ki he whare ako ni whare area pa o se angeu ki ke lava. Pea toi whoki mai pure anga hoka te na ngā we. Ka koe natula pe ia ai ngā whapolitika reo ku ia to tonu ka whaafofonga ke whahai nau loto mo nau tai loto I he nau taki. Pau mau inga pito ke tau whatonga I koe pure a ngau whemau ke ne mau e whika ke whahoka ki ne ngaue. Pau ka pau mahino ki ke mau he pure anga koe ia e whika ke hoko atu. E nau ngaue I whare area pa mo pure a ngau tonu ke ia hano liriu. Ai koe elito mea koe ni koe loto ai hoi whafofonga. Pea neongo tau mea ngaue aki. Ko uhi koe kuma whai ni ihi koe tua ke nau huma pure anga I loto he tau wharea rea koe mea peka whawhonga ke nau ngau whapotopoto a ke nau mawhai tau sio pe I he tau e u kaunga api koe na ko Solomon ena ko liriu e nau Palemia o se whenga tu oua lawa he whenga o noua ko pitania no ko whawhisi mai ai Palemia pitania maha koe nau Palemia ne nima he tau nima nei pehe pepa mo Asteria ngai tau ki mua aia ku neongo tau wanga tau tolu I tongan ko uhi ko pure anga whakonistu tone whakatui ki tau tolu
Tawanga ke mea ko stable governance. Kautaha mafurien ke mea ko democratic. Pe el pure pe ai loto toko lahi. Pe au whaatahi konistu tone mo lao, ke pure toko lahi pe koe nau whainga maarieni ke whahai nau loto e taim ko whahokai fotu no konfiteni. Neongo pe tau tui, pe tau loto ke ai pe ikai, ka koe mea ngā ue ia i lao o ne whaata ai pure whatemukarati tau whanua. Koe mea koe nau ke uhinga ki ai ke whamalanga pe ke ka whawhonga ke le lei nau loto, mu pō mai ke pure angai aho. Ka koe mea koe ki he nau ngahi ngāu koe loto i wharea rea, nau tau taina pe nau tau ke nau ngai whotu. Ka o lewa ko liriu e lao. Mo tau whahu maha mou lao ke liriu e lao, ka koe lao e aho. Malo e Palemia koe ki hau katai pe koe whamaro pe nia ko tari estimate whawhanua ia. Penea me pangataha 8 miliona ko awa takoni ki he uhila. Eke pe nia pe koe ngahi uwhia mau vivili ni ai uhila. Kau te kai ke ulawe i penea hatakoni ki he vai. Pea moe vewe. Koe ongo whia mau ia he kai ke lawa hataha apia ta e vai. Pe kai ke lawa tau tolo nofo mo feri haa. Pe ia hatokoni ki he vai pe moe vewe. O ki hiki pe ia kau ki ilonga si isi. Pe mono wa. Koe vai whakakolo ko Nuku'alofa ia vai mea. Koe pamu vai ko koe u wahenga i uta. O te whakaivia mo nau tolu he unau whakatau lolo mo nau tolu. Kia ki subsidi o tafe ki ai. Ke manatu i pēne. E lava peke whāno si au, ke uloa kiu ki ke tui au ki ke vewe, koe charge ko iau tū mau. Ako tō whiha ane kore mai he vewe ke whare rei e nau hiki, tiki ke tāri he pure anga ke hiki to tongo e vewe. Koe mea koe ke vai, ton ke tau whapotopoto e vai, e koe nau ku tuturi mai he tonga watapotia o papare mai vai koe uhila. Koe mea koe ke tau whatonga i, koe lahi ko mo ngau ke vai mo uhila, mo e whaihai ane holo mea re re. Koe taim ko mama whai pa tau whapotopoto ki whamau mau. Ko uhi o ki ke tau pore pau ki e whangatangata, ai paanga ke tuwha atu ke whasisi aki, ai hiki koe koloa. Koe tau whaampe en ke whamau mau hifo i ngai tokoni kou tuwha, ka o lewa kua holo. Pea lotonga koe tau tānoa ku o mai e ai update ai report i whakaaki pa moe lolo ke amana ke holo. Ai koe tau tari pe en ke tau sio ke he ola ngai ngau ko ia. Ka koe vai ne ke kau ia he patseti ka sai pe ke tau whatonga ke toi whaha sio ke amu. Lalo ka whao se pe koe, lalo tonga a palani a hoe te au, koe tu oua ke pēni hono tui i ai palasi whakatui. Pe kia ha palani ai moi, ki he malu moe hao a Tongatapua. Koe CPT eni, koe capital eni. Whetu enu mea e Palemia pe whataha moe pureanga. Ke whai anga whakotu, whakalakalaka, ke palani ki Tongatapua, e ku malu. Li waki mai. Whauri kona, tuko lele lahi. CCTV. Tuko e whauri noa ia. Koe muhinga na e langai he moi, ai ki a koe he, ai tuko e whaha, koe hua tu moe hu mai. Pēnei o si whahu pa mo e speed bump ai. Pēa toi whahu mo e speed bump i mua he hotere kona sea view ana nau launga mai ki ai. Ego speed bump pēnei ua o si tu he turiki ko e haravona. Nga pake he malu mo e hao Tongatapua, na pehea koe whatongia o e whafuafuanga, ka koe whetu enu ke mea ai, mo e pureanga, ko mo malu mo e wharearea. Ke whahanga au ke security, life security, ai kolomua. A fio hene tui, koe ni bori waki mai. O mai ko ha fotu, o se whai he moi e nau ngau ke whare rei hala. Na uloto pehe patsete e whetuna. Ok, o si ai speed bump, mo mea. Koe mea koe taha ku ostari ai face uluaki ai CCTV. Pea o ku whapaanga ni makilu i e patset loro tonga ki e face ua o e CCTV. Ai e tau sis uhila u camera ke siofi u mea rere koe nau ke whakalau mai. Ka uhi kono hiki pe koe ai laiseni kone mau e polisi ki whaara ngau ka nau tonu. Ka whaasi pe Eiki Palemia koe, mea pāmpio koe ki hene Eiki koe customu, ka nane mea ake Fakataha ko osi. Kune o sianga tukuange u talamu, koe kato, tae tuku haui. Ka pau kune o si ihono mawhai, hono tukuange, pe announce ke ilo hei whonua,
Ke o mai u kato ko ia me muri ke hange ko teme COVID-19. Mai ko teme meni he ko ki hiki ko na ke fai pesete tolu. Ka pai tu ko hiwa pesete tolu ki he wahenga la wa panga hongo furu. Se te tolu noa I he hoa. Ho ngau e hua walu panga ua se te whānoa ia. Mau whiu mai ka au ke mea ni minista. Ka koe kore atu pei whetuna kuia mawhai ka minista panga koe. Koe ek minista leo leo koe ki tanak panga koe ni mea atu. Sai bisone toko atu. Eo, mahui ngā pito peke whapapau mi patok tuku atu press release. Ka hai tōnga ko ki ai. Kau maro e whatok ai mai. Government policy. Koe, obligation. Koe. Oku whakaibia ake whanki Kautaha organisation I tua. Ai waiwahe ke o business, a nge koe koe whotu hotel mea, a rifoi ki he Kautaha mo mea. Kau pau ke rock whetu taki ani. He o kore ang pau ke sio lewe tamai ki pe justify. Na ke algo langa kilomita wanoa me whetu koe o lau miliona taki e uhila ki ai. Ai koe koe unga pe ke whasio. Ki he ngahi whekta pe e whiha, mo hea mea whakateknikare, mo wala mea pe. Kau ku apply pe ko ngā ku ke pe, mea ki he business, mea ki he residential, Tautaha. Kau ku whawhi atu, o toki o hoange pe ki he whātāno, atu e guideline mo mea koe he whātāno ke. Paro. Paro, kani ngata e tau taimi, koren ki he sekretari reo ke tāpun mai tau press conference. Pamalo atu. Ko lava ia e tau konferenisi mo e ka Faiongoongo ki he mahina ko sune. Whamalot ka Faiongoongo e mo I heni pa mga whehu I ko tuku mai. Whamalo lahi ki he Eiki Palemia ka maha o Eiki Minista I ngai Fakamatala ko tuku atu. Pa koe amanaki toko nia ke mahino ki he ho Eiki pa mo I kakaio e whanua ke mahinani. Ka tau wha osi. Pa koe kresto tau Eiki mo e whaio tua mo whehu lau maari maunoni. Ke no fo ia tek mautolu I hawatāni pa na hili ka whapeo taingata. Amen. Ko e lawa kakato ia ai Fakataha ko ia Eiki Palemia ni he kau minista kabineti mo kau Faiongoongo I he hoatani ia. Ngai ka wenga ko ia nai o hake I he Fakataha pe whahongo ano whehu ia pe mo tari pe mo whakamalala mai ko patseti pe ki wafu ko o mo mua ko hiki wahenga kola tunga whawhia maria ko ia tunga ke I he tunga whawhia maria pe ai mau anga iwi pe he whuki ki he ngau e whalahi ki he malapapuna whawahapure anga whamotu. Ko e hala whakawakawa ko ia me whalaha ki umusi pe moe vote of no confidence. Whatawanga na tau inaskoto ai pe au taki atu ki he loto whare a Tonga hono kotoa. Tatawa te pe whawhatongia me he whawahapure anga St. George Government Building I loto Nuku'alofa. Whawhonga e te ka whawhatongia live stream ko wawahi Samson Lama. Katoka kala lino le te o Tonga ulua ki moe wako I lai sahelu ka mo mea tua whatu.